Beh, rola jolo un video matin, utika wenye waita paluo, ngo kito wedi siande, watie kin, wakan analyst, amil chako John, Reverend Dr. Alfred Kanya, Beh, ana poyo. yeah, ada jolo, mera, Caesar Public. Yeah, for Doctor. Okay, what jolo road trade ngamukwe, apoio to try apoio dano dichu yeah, jolo da big wa Christian, aneno kiemo, imoro ka, Apoio to call Dr. Gila jolo Lady Grace and Kemig Rose, a jolo panelist, do you want to go when you work, when you work, Falta bene, well, tin, what you look Chan May do Machuri, Machi Rwom Mapol, Dong Loke, Paul G. America, Rwom Kong Reverend Dr. Alfred Banyayu, we are Loke or Kamaleng, Alfred Banya. Beh, ana poyo Dr. Caesar medor watin apoyo do winywa ki joma gwak tika neno wanena. One thing wabin neno kwed maluke ki chan muke macholi. Wamero nyutu ni kwed tie manyuru ni chan matido bacholi ni peko machene keken. Ento chan majami ma pol urube ye. Kit ma bida me program matin Dr. Caesar waji kwede aye ni chane do bacholi tie I Rwom Mapol I Rwom Mapol tie kwed ma dul ma kilungo ni Uganda Bureau of Statistics ma dul ma kwedu lok ma doke kum jemi ma pat go kwedu gin gu tiyu ki la nyut chan ma mono luoni multidimensional poverty index loke dita da gonye na kileb luo tek ento eni chimu Rwom mechan Rwom mechan ma no chan ma doke kum chene ma no donye jeba padane ken ento chan ma no nene kum dano yo ma pat and multi dimensional poverty index la pim maneno kum kita chan ti kwede kita wajo ni peneno chente nyo lime ken ma donye jeba padano ento jami ma papat ma diu dano I kwogi meneno duju machalo ka lok ma yot kum pere neno ni chan yot kum pe kar kane no ni nok pa cham ma kelu yot kum no pere tuo ma neko lutino ma no kar me togi pe romo no tie lok me kwan ni no kwan ma di no pe lutino ma no mier gu beri gang kwan ni peko no tie ma kar ma no gi tie mier gu beri gang kwan pe gi romo o I gang kwan kidong Rwom me kwo no romo bedo la piny ot ma no dano kwo ye no peti mabe no kar kene choron be no pere mach no pe pia mara ma no leng ma no mar ma leng ma no tuo pe ye no pe ke no ni be kar kene no ngom ngel botwa kuja lokum ngom do dago gene peko ngom ma no mieri pu mekelo cham nyo mekelo limichi no pe tidong anabera neno la penya ngo ma kwed man penyu la peny ma kwed man penyu aye ni penyu ni dano tiki chente unyo
lim ma rom mene ento penyo ni kit jami ang'o ma pigi tek ma mite pi kwo pa dano ento inoni dano pe ti ka nongo ne apoka ne tie kar kan kai wai chan pien wai lima ngo ma no ti kwer ento en wai ne ko ti jemi mogo mano mite pi kwo ni menino duju ka enoni peke chike romo pimu ne ke wai bot Lobo Acholi tie lwak mano gi pegi tie ki jemi munyo ci dong la gam man ki ribugi ki no wel nyo nama mo ma tie ma dong ki wachi pa jo me lobo me kabedo ni en ni Rwom gi me chan man no tie ma rom man i Uganda lung pimi eno nyuru ni Rwom me chan ni eno tie okay wachi ngo nama ma kimiyo ene 0.270 mano actually wacho ni en ka kipimo ki kerto me poro ne ki kabedo mukene inoni no tie nukta zero 0.270 point wacho ngo ke Lobo Acholi wacho ni 0.270 ento ya Acholi inoni kai pimo inotie 0 tonne adek ario abiro adek me Uganda notie 0 tonne ario abiro 0 manyo ni ka tonne tie malo manyote ni no peko udiu matek ci neno pa Acholi tie la maloyo kabir mapapat gine Acholi ci dong man wapenyo ni pingo piere tek pien nyuru peko ma pari peko ma chende keken nyuru peko ma no jemi mogo motime ikom wan chala Acholi tie ka balo kwo wa kwede nyuru be ni guri manomiero ki pit me jingu kwo mabe ikamone ni no peke tika gine peke tika pieto ne inoni ka kamukene mano inoni gitie ki nama mabe manyuru ni peko ni podiu gi gin no gitie ki dok guri matek mano gamente tika pieto weko gin gi pute ki gine ki chan chika ineno inoni ilobo Uganda lung kabedo maraj dong loyo ena ye matiki gine ki Rwom mechan man malo tutwal ena ye kara moja en tie ki nama ma ki wazo ni 0 ton abichiel abung'wen ka dong West Nile lugo ki ton 0 ki gina ki nama 0 ton adek abung'wen ka dong Sebei lugo ka dong ing'eyo dong ino Acholi dong kai pimo Acholi no ni tie ki bino dong no ulubu ko Sebei jomu kene ni weng wan kai Rwom eni watie nama chiel ario adek ang'wen ma malo i Rwom gine me peko nyo chan kaki pimu en kila pimi eno kai poro ki ankole tie ki 0 ton
ario abija aboro ma inoni gi tie maber mada tesu bene tie maber Buganda tie maber mada pian tie ki ton achiel aboro ario kade ibini Buganda ibini gine i Kampala inoni tie ber mada ma tie ki ton 088 aboro manyo ni enoni ber mada Kampala e dong gine aye dong loyo chi gini en ni nyuru ni kadoge idonyo i Acholi inoni ka neno district ma papat inoni bene gine papat tie inoni amuro ayo choko ma wachu ni pa Acholi tie ton adek ario adek enoni kitamuon wajo ni average ento kai ineno matut inoni amuro ka kan tie ki ton ki 0 ton ang'wen achiel ang'wen manyuto ni tila mal chok rom ki gine chok rom ki gine peko makara moja tie ye kan nuoya lubu kore chi ini rom wachi nuoya dok lubu kore pingo pian nuoya nomiero bet gine ka bedo maber pian mo kitika gine kitika kwenyo iye ente noni kumbedi peko mechan tie kunu matek kadong gulu lubu ento gina dok weko abedo ki wuye kit gum dok ikin district wen kit gum dok tie magine tie maber tie ki ton adek achiel ang'wen ento ton ni enoni weng tie la mal loyo me gine me lobo Uganda long chi duju weng no put pe be Gulu City aye tie dok la piny mada tie ki ton achiel abichiel ang'wen manyute ni joma no tie city no dok kwo gi tie maber ento kita unu ng'eyo kwede dano weng pe tie gine pe romo bedo gin i city gina dong tika diyo dano tutwal aye dano matie i kin gang ka bedo chala muoro gi nuoya kama ng'om tie manomiero gubed ka pu gunong gine gunong kony ento enoni la chim me chan man nyuru ni chan pu dogo diyo gi loyo Uganda duju dok be i Acholi keken udiyo gi loyo ka bedo matie i Acholi weng chidong man kodong ng'oma waromo neno ne kum lok man gina waromo niang kwede kum lok man aye ni Acholi tie kin ka bedo machan dong duong ye loyo i Uganda kadi ka lweny utieko ling kwed man ma wan oneno en ni nyuro ni dongo pa Uganda pe obedo marom i ka bedo weng kiwajo mon wajo ni inequality ti ka bedo mogo ma ki kero ye guri me dongo lobo ka bedo matung botwa guri me dongo lobo po donyo matut kony me yot kum pe tie odonyo madi kony me kwan pe tie odonyo madi cham ma miyo dano moj me gine me kwo ma ino kum yot pe tie maber lok me ng'om ukero kum wao manomiero beda konyowa me gine me kelo lim i cingwa peke tich madi peke dog gang bedo mano gi bedo dog gang pien pol gini en ni lok eno chake pi information ma gine kwed ma Professor Amona Ochwalo eno miyo watika loko loke chan wai ka waloko loke en ni umiyo be wang'e ni chan me tam chan me mano wano tie kwede yo me bedo maber chan me gwoko tibuwa spiritual gine poverty bene tie
umier eno ni peke gina ki kwany chochi eni pe nyuru ento eno ni ke ket kwa ma wano neno no eno ni bene romo diu dano wego chan ma pari ni pori kumgi chidong la chim man ma kiluoni multi-dimensional poverty index ni nyuru ni Uganda tie ki pero me Rwom maraj ma gina ki Rwom me chan maraj ma kai pogo kabedo ki kabedo bot wa choli putie chan mapol maka kony tie ma kimero miyo ne umiyor ki nen bene pe ki keto ko lumugu ya choli wen ki nen kama chan udiyo dana ye tutwal chiki gine ki nen kit mati ye matek kar ma wano neno kwet me kwani primary waneno ni chalo area chalo Gulu City kingo gini schools gutimo mabe ento madok tung Kingang ni pe gutimo mabe eno be rwate kiloki eni chidong kaki mero jingo kwan umier ki peki jing kwan dong kama no kwan tiye mabe kaken umier ki ketok teko kama no kwan petika tiye petiye mabe eni be luke ki la nyuti eni kama la nyut nyuru ni peko doko diyo dano twal kuna yo mier ki gina ki jing ye kum kachalo nuaya gi mati ki mo ni ki wajo ni royalty gina chene ma company ma gina tuju mo miu me konyo luak miero chero kony jo ma ikaberu mone ni pingo inuaya pe gina kumero petika time jo kena wajo ni pien no mo putpo chako mol ento kar kena wan wiyo ni mo don ke chako chato newo bunyoro gitika nongo gina kony me mo ma konyo jogi pingo bot wan ni peke gina peke non ka ke di ke gina ki ketlok matek wek konyi enu ubin inuaya pe inuaya ke ken ke wachi ka ke mero ni konye mukene uchiri Lobo Acholi weng chumiara chole ye gu bet ki duon me wachi ni wa mero ni uchiri Lobo Acholi weng umier ki ti kwede kumano man jo kena wajo ni umiero uchiet bot ke kal kwaro ka ke kal kwaro pogo bot te kaka chela chi uno ngeya nywera matie ke kal kwaro duju weng eno jemi mamier ki nen ka pe ki yubu chi en lonyo mogo mat jo kena yetika lony kwede ni no pe romo gine pe romo o bot wa chi dong neno cha wano logo pigin chene ma a ki woko ma dano chwalo me miyo kony bot dano kwed ma ki kwedo ni nyuru ni kuna peko di Acholi ni kumbera Acholi tika jenge kum en chene mogo ma wedi chwalo ki woko chika chiek mone ni ki kelo ubi medo chan en ma wano gine tika loko ye ni pien eno ni aye konyo dano ki kwan ma wachi kwan bene gine lok me chan tiye ye konyo dano ki gin ki lok me ot yat ki lok me ot jo kena no mier gu pang ora pa wek gu ti sil wedi ay no mier gu gine gu kony gi kwede jo kena be mano gi pe kunyoni jo ma bede ot lum miero chui ki chui no mier no ki rocho ot lum kunyoni dong wele teka dada jo kena pe ki bari eni duju weng miero gine miero chende ka en matitino ma wano chwalo ni dong ke juko bi weko peko ni eni weo bi meda an ka giko kanya puoyo gine loko ne ki Lobo Acholi tek utima be ka anyweno mogo anto atemo mera eno apuoyo Ana puede mal. yeah. Alfred me in me ya lo ke duong si dong kang ana mir kam o shed bot rot trade ngam kwe we gam Ana erna po
Kita and to get me poverty index. Machel report and Machel price na pibirucha botan pian kayi actually di nyo itin lagang chokime Mario anga gi makilimo gi minongo ngech odogi wawani gin actually chamo kene pijmagi mo research respondents no poltar ceremony. I'm not doubting potential. Yamiro do matut. Actually, uno at this time. Nempeni warotie namba ngwen magirke. Winner uno pebe obedno pian watiti jemiro dutu ama wan watwero tikere we kerwa ubeke ili chero chama dano tamoni kibiri yeka pu dano tich ili dumano kingdom pian chawa chill kudemo no dano umeya trading center dano meni ena joma tigi keru mano be perchu matigi keru mitio ich joma tigi keru mi wekuno result index en loke ena yini no genno gumeyo Mario tuo modo tuonye tuo Nentelo warwenyo ruotoba. The men, Lobo Daniel. You mute. What do you go? Okay, man. To me, I don't know actually macharo kaga no beoberi kaga ma kawo no kipenyogi nigo tiet kipigen gitiyo kere ono nki biro maro pian chila chimero ni any bit machalo society kama ne to yen eto matine ni it has really changed uloke iyo ma bene pere uloke iyo ma kapi wangwa chi the cover for ma guiding one jui ka wana koi wilo ene oberwenyo ko matwang am kad yuzo wenyo chi ko odeo that is the level I don't want no oye one machala chuli and gineni pe wero chwinywa beru yom matwan makai nen umete kuman chi jimine anyime po beru be meno gina chel ma anatiga neno ne lutua gin Mario ma anatiga neno ne matut ena ye ngo mono matido nga kelo pero eni matika lokko ne dong dugu dong chitwa gin matika kelo pero eni ma chel ti politics mi Uganda premier favor actually ikit me don kayini neno kiti machalo dano beru kakwo kere kare me campaign tiende wajoni kaga manye actually ni kaga eno ni dong pidong abo chwiny
kagane do dugo kaga manyap achuli laro chiling aliba chiel laro porru ki gomsi ni tuluku laro porru ki sud ni tuluku aliba chiel gin makauno ni wan machala chuli wati kaga machwiny muchwiny uno wan waweho uno wagin en makidon ki dudano maki waye ni pia marra ki dano ni una churi way la diet wer konyi mi peko mo era churi logo dugu gen me ko meru gen maraj mada gen mario ma benefit politics tika tuye matek ena ye program pagamente duchu ma bino pi Acholi bino wang magap suberiye nen kibi wajo ni kibi pogo kori ya Acholi kibi keru kori off season nurun kar mi pero ne okaro Acholi jolo menu ingeye kaw dugu gen maraj no ko beti wi ya Acholi man duju wen tika metu chan ya Acholi tika metu gori ya Acholi jimi enu minono mado telo yo ya Acholi ni o wega Acholi go nyone opiny pien gitamo ni beobin jimi ni bene ka kipogo miga ka tich kere mabe Acholi logo dugu chiente ne kimaro ki kon chiente ne piki chulo kilitiene gangkwan chabet mukarario ange kibero ka poko muranga ibade gela yibi muranga and I think is part of program me operation wealth creation Acholi tiyu muranga ki site kama kitika poko neni oi trading center ti wajo ni miyamo kiken chereperi ana no dano madongu bera ni gitika kor dano tika gamo muranga wek gen gewin kibero ka poko kwere last week it was so disappointing ni I sent a QUN matichok ene dano gamo kwere gibiro kwere ma dek aliba dek an tiente ne Acholi gamo cherro kere ba kamato kon ne bene ki maru kon makech ma wele yot ma tiego keru pa dano matika kelo to pero ma wego tin chan telu yo eno piene ni man duju udonyi kwowa wega Acholi pe ki chiente Achola di mai chawani tigi kero minongo cham kirioni na chel mano pine kwano na ye breakfast ni Acholi no decent lunch Acholi no decent supper Achola di matimo eno ichana Acholi kero gi pe mitimo meno Acholi tidong ka kwo ena ke weni kwo kitek nyoki kija paro bane kama Acholi tiga kwo ye eno gin mukene ma ana no obidugu wachi pego ma obi wego chan mai ya Acholi kare duchu kibiberu ka logeye ena ye kiberu ka promoting jimi mukene ma pikelu kero padano amira mi la bola rio kiberu ka promoting peto soya ya Acholi at some point Omoro district local government udon duru through the LC5 o ayeni ojonne Acholi gigo wuno peto soya pien dano weo pero soya I Omoro igangwendo soya kiken wel soya ki bolo gine kibe wilo kila chiel aliba dek kiberu ka wilo soya kila chiel chiling 100 soya oberu gin makayini pirre kwanyo pibi onyi keno kiti dano onyo murangane utoro kero Acholi kikelo kuri gwana ya Acholi gamme ki kuri gwana kikelo kuri gwana mukelo tuo ya Acholi yini chere porro gwana oluanga yedong oluango juli pien kum gwana ni nugu topo duju tuo eno ni kobe kum cham mokene oduogo keru mi food security ya Acholi
ki kelu kura nyugi manyen gen gi wacho ni hybrid we inde piri bet kero me kwanyo ne no kong be ini bet ki kero me chente me willo yari me willo fertilizer we go bet mabe kadong inde pe kwiti cha binu tuja nyugi beru waini ke koro ferene ni kwiti do bin no kwiti ka weng no kwiti kiken ma porodo pongo kila fofo now kadong team production line ki cutting o piendong bad quality ya yidong tidong kabino ci actually beru ki kero maneni lo kamario magiki ena ye kainen puri pigamento katiki chik mo mangolo lokum middlemen ma chuli bora ni awara ni ci wano bi beru wono maraj do tuwa nem imagani ya chuli muyeme pe ichawa ni litieno tika dugi gankwan achuli tika ngamu mo makonye bepe eto no achuli yelle achuli pero kori achuli balu chente achuli balu kare ka pieto kori achuli kwanyo kach kiporo ento ngat moni mabe pumit mako kweri ene ibiro ka wacho ka chuli ni welle en owe ko chamo kene lok moni ma chuli wacho ni la puto ato yani la pupeto la pugo magoma ni loke ana no chwero ya pien achuli pikero cost of production ngoma init yukere wege non kach meno ne chaka ki wilu kori wilu fertilizer wilu yat poro tengo poro doyo poro petone kwanyone gwokone ketune bag ibi balo million achiel mi peta nyugi ibi kwanya nyugi bino alimia ngwen achuli wayeni la pupeto la pu goma la pu mema peto if you are losing alimia bichiel ikit mi pu chino inno pineto owe chawa ni kerupe kayini wore kin gang pibino kabi pibino nyil pibino anyogi pibino muranga era waro ni don gen gu ngeyu style pacholio so kago waro pigitere chok gigwoko gang achuli charo muranga kila chel aliba cheli 200 ichawa na churi tiga wile en muranga gini kibora waro aliba ngwen aliba bich furu char fut em not even 2 months peko madong watide ye en makenen peko eno ni pike lwenye ye chiberu gen maraj kidong lo kama giki ma wego tim report edi chung machalo report ma no mira chuli wengi unge we gulut kogi ena ye wano jalle o machalo kaka achulu jalle achuli piluoro tuo emni tuo ene achuli piluoro tuo achuli kok do mage no tiga denno kede tiane ot ya ena ye winya chuli kako but nongone ena chuli ye nongone warajo kowa ka yini wore di cities ka wore trading centers ka de chero de odiat chi neno record tutwale jomatika ko kituo jonyo ka neno record mi odiat yini dugi ilu chiyo ka neno record mi odiat jomatika ko ki cancer breast cancer cervical cancer do biru wayni ki korra de yachuni kirika daktari gi waju ki dano kit mi lifestyle kiti be ruke kede kiti be goke kede achuri pe ka winyo ne meru gin ma o weke chawani wan machala chuli watie maraj pien wano kwanyo ki kwo wa woro achuli kwanyo woro ki kwo kayini kwanyo woro ki kuni ni tap mer ngeri bilo bo ngenyo lake o idi bilo bo ngenyo lake ma pato ka parra gino tika timi bora chuli achuli inge kwanyo woro ki kwogi achuli chane mero nigi kote kiluro achuli ye berula o dano mage oro ko cha wen kun pino mugoba chere ya achuli yen cha cheli nuchu no achuli yiru pong jone gi beru kenyu yini duk cha bichel ibi no en gena chele duk cha pa gena chele bin cha para rio gena chele bin cha dek mi di wo gena chele ini we ko gang le tieno de go ko ngini ni
chawa weng no churu dure ba pingi yu nero pachuli miri pachuli weko chamu kena tamani kama katika tum nem chala chuli pi beru piny kakati kamaleng chutwale duk pachi kachela chel ni mwaka do tum en ba nero na mi mwaka manyien en New Year resolution nem chala chuli pi katikere ka una chuli katikere unu watu ero lweny ikum chanen endo kama waro oyeni mero politics yupe weki achuli ulokidgi Mario mero wadogo wunu chien ite kwar momego piente kwar watiyo kila gam duju ma weko no wano beru no makwo dakwa kwo ki yom twin kidong ma gikine era yemineno neni kongdong wa ye ni wati kamaraj wano de ye ki wachi ye ya chake mini chao kongdong wa ye o machala churi ni wano ti kamaraj we kongdong wa chehu wunu wot mini ye wot mineno neni status wa loka ana poyo tutwa Ana poet well dog for what well of Alfred bele and then Alfred made it mo buka we start Alfred made it look man na pa mer medo ne mer akter mer ka gwak ngar mer ngi ne anto lok pa ruot lok ti madame tika medo the reality of why what ye kit pero ni ano ya choli ana maro lok ma no wayo ni kit kwa me ware pere ni pian eno ni no professor bero ka wayo ni lok ma gine me ware ka kenwa ki apira ne neno kita no wan neno deyu wa machalo dano ki kit me kwo mano yang kare cha ki puonyo ki dano makumbe di be ka in la dini bene no ne dini bene puonye ki kit loki eno ento ya nyuali wa beno lok kita te kwaro wa puonyo kwere no deyu mogo tie mamier wa gwa ke kwere wero ki tuo mogo munya eni penya ada eno waji lokum cancer makumbe di no ni ka ini chiri no ni jo matika tuo ni eno duong mada chidong ini bedo ki gina ki uni kara ma chon no gina kumeno pere pingo kumbe de dong tie maduong man ina eno wayo so loka eno logo ni ati we gina chir matut donyi kum kit la nyut me peko me chan matika nyute kwede ikum dano mana ber ka wacho ni abera wacho mera kita report wacho kwede and don't wacho kita kwa pa dano nyuru kwede kit chan ni eno apoyo okay all poet me be about the band Donny ba tika winyi ba pe watie winyi la did the ben you're muted they degrees the Rwom called you want to make cattle the band on the band is unmuted and for when you do any coping or yeah. we ka met kong dog gina wajo ye pian wano tie kumbe di pian kitina na nyuru la chimi en nyuru ni wano tie namba ngwen kar moja tie namba chel ipego ni ene chi kar moja no jui ki laro ki kony ineno chi wan mo tie namba ngwen ni kuna no pego tie odiwa peki neno wa dok ni wa tie emergency onyo a crisis weko pol kare jemi mano miero bin bot wa peki gine
peki kelo with that kind of urgency inano yo. So wati diere kenyo kuna inano ni watika temu pute ki pehone pute waki pehone putpo o level mabe and o level ma wati yene makodong no mier ki kony ko wa wek wa gene wa meda nyim peki tika konyo ko wa an ki kit gene emergency ni eno ka inano ana bedo ki ngeng utwal ni West Nile dok tila piny wan dok loy West Nile kai Rwom me peko West Nile dok loyo ia chuli chipa ngeyo ka eno ni gina kakare ana bera tam ni West Nile tima be madi dok tima be loyo wa inano so kit jemi ne dong kit inero kwere kolo pa nyang dong ka eno ni gwok kwet ma ti nyo kwet ma pe ti pa nyang apoyo Ana poi atamu wadwenye the ben no ba. Caesar. The bear no do go back. Again come. Okay. Wakara bakti awinyewa. We mana na. ya wenye Okay. La pencho twal keje ka lokta man winyo. Dad. winye mabe Okay. Ana po ututwal la po lutua dujo won ma tiga nen kwa duma tiani. Lok mabejo dong o loke belong. But what prayed ma eno katio ki lok ma ti mu cheko ma ngeo ni eno neno kar kit ma wang winyi. Dong ana mir achak kilong ana mir achak kilong ma dao pamao katekere e chabit mono maram go ade nge ma eno wachi en emir mi teach actually eto actually come gi watch ma watch come timatek mo mi empire mo mi teach now down pamao lokeni uchero chikelo gwenye patam madaro ber kanyamo ne on gilo yamo jomu keno ber kalok keja become Mrs. Mao jo kene ber no gi wajo kun gimogo lok ma en wajo donc amira waj man lok ma Mrs. Mao wajo petie ngora waj kom timate total botwa ikemala kakanya pero ochichero chibero tie piani la waj lok enuni pero bero actually Kao no ni yang actually makiri wa en mao ge kom machala en minister en wa look en nuni uno obi winye mamit ira actually en to look magi winyo ikit mo wachele enini biasness mo do wangu bentie it pianino kenen actually dum to nena ti chalo look ma Beatrice wajani bero chalo wachi enuni tika nyero chan ma actually worry you know there's a way ma if we win a layer
Eko kau ni yang Andy Ben in na wa lo ini madua ta ngama pengo dar pe biru ka cha ho chimwa bilokom wacho walogo lok ma wat kom tie ka kan ma te ingo ma chuli dono ka ko da mi otama bilok mulok enoni min at pamao en machalo dano matie I Rwom me enoni onomere be very careful tingo ma en wayo malupe kilokom chan ma chuli ger wat kom ma chuli tie bien kape waji mabe pa bi winya mabe chu no mere I Rwom ma enti yeni uno mere be very careful kilo ma en no umero waji bien ker ka no ni an keti ker ka no ni an gwa ko ni aya min hatta ma no ka wa jana amba ka ene ana bini ana biro mira ngati matek ni wa no mo ko gira tema si ana mira ni wa ko nyu wat ko mo bayo je wa ko to wa no mo gira ma et pede chanya kara ken ma ke chanya kere cha unye maraj et tindo ga ma eno lo donc ka lo kom wat kom enoni pero wa matit ti lo ma wat kom pero wa matit ti lo ma wat kom maka lem ana ma wa chene watie kumbele di comfort zone mama ko wa pa ko wa binge mama wa bicha mo wone onyoku ibichu ibitimu kero mo nyoko ne charo ken ma pia terlo mama chene kan anye kache furicho my kwa I think that is the state kamadan tie te furicho me kwa isha berge gen ne uri chamo ke mo enoni era ye kwa ma wan wati ye kombiti do anangeo pol kare actually uno neno kare mo chamo biche kere kineno ki kare mo go machalo no mo yame po che onyo mo yame na ti ukete la kier mor ke ma no kai kum lo mwani wa ane ko male ine awachi gin ine yang no lo bir wachi mo yame na kai nero bere ta cham chiaka eto chamiro che nini ka wat kum tie ka ber pe wara mo che por ka ber pe wara mo ker ko mo no enini chame chias nini manyori don kiri ka che no neno mo ma yang no tiro mo char fikere ma no warte la kone ma mir ki cher kere nyim me konyo ngeyo ken me pieto ngam pieto chami ngam kido wa chami yo nge enoni ta ono ni kero tie ma peda wat kom tie ono kono mo ani dano chero cham I Rwom mala mal twal kot bene tie ma yang chon ikar ma kote inu biru dano no ber ke biet ni kote eni do tu dugo chichon man eni fun mon mer man nok ma ko biru chi wenyo ni eno kote ani ra wachu ni chake ma kot dugi kar fotong ko aja mo ko wen mo ni an wen beach dugo era no pa bar cham ki poro chi ananem chare wachi lo me teach ma tek umir ki duako ka gitiga keto kori ngom Fred waje la kom kori kumbiri ini wando pere ki kori pol kori mayang kono kori kwana kono konye na da kono kona labe mo yanti etiano kenyu ento ka che doni chuan no rio ki kwon mo ke rio ki dek ma betuto chi kuri jembe mo ko machanga Amerika no la yata litie ko ino beloti type matwata ento maino kinini kuri madam tie kone gwana kone la yata
kore muranga kore nga do mir yat man en ni gena kore wila le ki wilo eto no mir cheta kierne cha ken no ka gubni pe tiel no ni chami bi bale koro don arti kitam kamane lo kom kuri machar mero wan wati kuri ma wan wangeni kuri chuni putie wati la tira chiel ma tie ipalaro kacha ma en mio bore lon me kuri churi mor kore bel kore ka bi kore muranga kore ngagi egni en mi machal lon wachi chere chi pu kore eneni chi bire dwaka ka mi besera chi wachi dwaka en besera chi enoni pedak mi ni kone ini chat koda e chat ti de duki besera bor pekamen chi enoni angeni lokene ne wadugo ne amala chien medier lokko ma wobe enoni makumbi er kwa korio juju kwa wen ka chien mano kake ramo nyae kori chamwa ni wadogo kapur chamwa weko kori mone eno wai dwe der gwana beri waji o ko dwe der kikeli gwana kitoke gwana bi uro ka kenyo era yo ngala cheno chuka per gwana beri toto ata chia tamani ka wadok munu kapur kori chamwa machon ma yamo era yo chienwa matek mano kinge chuli biloko ngwa cham ma gem gitigere en pikori machon machar kameno makanyo pedong bere pekanyo weather ke ken ero kanyo we gena nyai mo ko char to tinga gile kirka in kerro nyo store nyo idero kinere dangere dero kikori era go mo nyani dero dong peramo bentie dero dong inera mo gwako ne I arma miga ye chi enoni era tamni ka nen wa dakh ko rijer ma chala kam enoni do wa ayo wono kilo me kam person ma wan wati ye ma do wa nen chala wachi en ko do ene enu ma do do nyori be do a be do gino lo ke poni do ko ne do bene pe kibeto ini cho ine ala ten a chala ka tim gino mo ma ra I bor do ma mo me ke kun janu ga ene ko bino mio Lobo watega bale ma tek tutwan tiro tega dako gino mo ma dum chale kitano chale kilotino waber chako kene lepu kene dum chako piro ni initira ana nyanywalo piene no dum kitin me par eto chako kene be no pikita no kijalo kere la tien mo kene waber wono no I comfort zone mano wanoni Fred waju lokom gene lokom tuo charo kinage mano Pogo pe wo chalo jomai galangala kuja giri ka pime an gi cher ka pimo tuo chilim so kama cher no chilim pe come no nuere mo ma konyo pe no chunye chwe ma tu mar ko ma no chunye chwe ya da pe ngo fu chilim pe now Johnny gen megi tikaman gen gemiro ni umiri ini chen dong ni tiki chelem chechano we chan mer munyo ya to dong beda ku wala chen ne ho umiri ini chak munyo ya ki lu wiru ka che ka we munu che si ko wono ne ko fori ne moro pa be no ki kuya pin ma ana ne ro chale ingom chole ka ini ko bo be na ki che ko ming ma chalo mero ka giro kere Young Chan, uno ena the one ni actually the war actually kono timu no gilo la da gitu teach mati omio ikaber mapapat ki gano ki uno tekwar ma megwa kachiel ki dini uno gitika teach ma tek per tutwal manera ni ki puonyo lutino ma gitika da ki kiem gang wehano ki beno makwiri ento ka ini neno por chala kupiri kanicha duju puonj madong ki puonyo matek loyo en miyo mich I kanicha man siente kidong jeme mogo mapapat jem ne wegi puonyo dong mi umiri mi kanicha ki puonyo war ki puonyo kit ma umir dar ku kere
ki puonyo kit me nyai lim kwa ma ti ikin me nyai lim ikin me beru machalo la lonyo ikin me beru chalo kor puonyo eni dong pere bot wa kakanyo kanisa wen tio chere ilong me ye chente chung yo pego ma me kwa ngwa chore ka peke ya wan chiwa piti yo beru ka mete kuno Rwom ma megwa aber ki wu piene karmo no ki wa ye wadoyo chika do ku bi na mo du ya ngwe chiro mbere oro to no dok mo ya na wati ga do tar belu ka do me wa ti ti ene cha ta ni pa mi wa jero o mi wa ker chwinywa wa mer wunu mai ka yene te ka cher ka to wa ruwa wunu madong peto yote ene ki wa ke te mai chi kimene kichwa ko mach chini mo oroto wa menena la chuli eno rombe ber paberu yot twal eto angeni bitime anata na lo madwong apoyo matek moderator ka chiel ki panel sweng matira kan kido mariene loya won ma ko no wati po pe ma papa ana poywa maro tutla Ana puede dual. Aneno megu kilo tiena ni na yo getie o kenyo. Kong ana ni buru megu ko gam kong loke. Poi down to chew poi you matiga nan go bene ya poi won tino e mo tita ba luon no wen gin mo tu no tiga lok ne atamo gin ma gwa witier kaka ni witier chuli atamo po lok mo be lok mo no mier na ne an lok di be lok di bon lok mo pol ba na yu pa wa ta lok yen lok pa chuli do da ta Actually, mo ko lu diru gang dong pakke lu diru wugi otio mayangi tek ki go gangi pakke dok tuer dong pakke chincho do gora chela yen yang ma wan wa dong ki wan wa kumbe wa timme do ni ben latin pe jalo latin ni ken latin mo don ni ning pe jalo no no tin kunyu lu nyorigi njoro no tiki tuer kum lu tin Latin yo lu ngo ma la ni ne waje ngo ma lu nyuri ne waje ento kombe pe ngat man ki yo ne ngat man ki yo ne ena du ke chan ma dip kombe ku ko ma tole pien war pe kit ma yang ki lo ke re wang o nyu ki lo ke ku dong pok ke ngar mo ka do cher kon ka mer du wa cha bi chen dan mo do ka bebe en mo du ki ka mar ko ne no pe te ri ma cha le me ka be kwa kui ni du no la u no gi mo pe Emi yang kit pachuli no pe kit ni. Ni gin manyaya pe ko wen tuer pek komber do gola wen ka chira chit. Ya le ka chuli ka chuli. Unyu tuer, unyu kong ni unu tiki tuer ko ri unu yodo. To ya lo ti o. Yang chon na tuno pe ja a ki dang ma pe che. Wang ni pu ko ja pa ri oni cher ka doi bwana. Nya nyugi. Kai cher ka kwan. Dok ka cha ni ben school ku ja ponyo no timu ram. Ikelo tika kwan ini ole pode tie. Ini kan lega krana ni logo pelo dir kan dija ti. Pode de tie no to e afima tek kwan. Iche wa ke gal wa ke gan kwan. Malu tiro wen no tika kunyi lu ponye. Tika wo ro dir kan dija. Pien tika ponyo ma beje. Ti de bero logo gin muno ya alo. Ni ponyo ko be da peke bene. Ipunyo ki chet wang mai kwang bai buli nge ting ti mi tuju kai ja ni me you know chip ma tie ma tek to pali chet ki school bene ike o le ko ya miri o chon school ti pa nge ko bene o le ka pe ndong wak pe ka pe ka kwan ya nge abu ni go eno ti ma dong gi pe ti dong chang ni dong me da mere ko ma chu Wan juma kere ki kan wati ka tutte wunyo komber juma kere ki yawne der kwan umir ki jing actually go be go chung ki tiam gi
you know pe ate kwang ta dong in la nyodo ben pe ker la tin ni loko ko de ni kwang ti wa bi don ni ga to ti ba mu wa ni gam ti ka to ma mo re we cha eto don ro mu to ti wa le lu lu nyodo wen mai ka ka chule nyodo yo klo ten in look ma wan look ta pa lu wa le wa lu ga juma tu wa ko win ngo ma lo ka in la tin ma queen me mi ra ni mu be tie donc nyuali uno un bero un bera ni mu krutino we un bero be bi gam be lu nyoro tin ne no wona me mi no me ti en ko do tim no ti pe ti ni ki tia ka ma to kon ka ken ko yang chi ti ka ha ini ti mata ta tu ko ni ki no food mata ma ba ino fori ka ha en to ko be ni wen pe gima do lo ya chudi wen chik dum peke do gola wen tu er peke put ben peke awe ne mo chira ne YouTube ka jumo ni giti down ti liel ka koko giti ka yir ginti te kon mon ki cho wen udu ko mo me na yi ara wi man ko no ti ta ya chuli do jonne ka mo kene me pa chuli bagichi wo mbali ka ja ki furu mon ki cho ki lo koko lo mat kon ba down ti liel ini ti me na mon to ma be pe kitien fufu ki furu mon ki cho ma ki tuwe chim ki kitien yo do pe yenyo wa be le ki ti yo ni da no che kamar ko ma dan ti pe ti ka ti no yang ti ya chuli na u bi nwa a tu be pe donc politique ene donc ki mi de wan wa to li ru ti be na dan ma ko ma gor ki tian ri o pe bi to ni ru wa me de ki lo ko ma wa lo ni ngat ma winyo ngat ma de gi en be de ke do la ku be ne ku yi ni ki ke te mo winyo ne en ti mon ma ra ma dan fur ni i chan ne ke kin dano ti wa le ga lu tin ni chung ki tien mu pe wek dok chi an wa u dok gi na nyer pa ka wen do nyer ne re ma apier ngwen ko be mo wan na chi wa ti pe ko ma be mit ki lu ro na ma ngwen wi ni be ki kwang chan de u be na ngwen pe ngo pe wa ti la chi lu ti ma be na ma ngwen be na ma ngwen chan yang ka wen ma lu chan ma le lu em di ko mu jom ba be no ki ti ki diam en to pe ki furo ba chi lu no ki furo pu be to twa ki buol lu ti ko be en ngom ne ke char dong ti lo nyo ke char be lo nyo chu be per lo pi ru ni lo ko duong ti lo ma pol ki lo ma be da ma po lo ma won lo ni wen pe da no lo ka chiel ma da no lo ma be to twa la po to twa Ana poi fa mego. Abino bon Christine, mero gavone. Ja a foi ba amor wo no wen a winyo lo wo wen lo ma be ki kan me pa be lo ma jung tian lo ma jung ki lo an wen ma be gi mo pe ta mu dong ma mi ara me de lo kum ma lo kum cha gi ma ba be me ma na re lo pa di ben mo ke lo ma ni da pa ma o ti ki le ma en nge gi ra ti ki le me ya ta chuli ni a chuli gi gen kum gi watch an chwa lo ka be ne bi ko piane mier ka bi wajni jomoni kum gi waj mier chere team statistic it nen bi jien kum report mane manyor ni ka hamoni ni in joma kum gi waj kita en do wajni da pa ma ti dan ma dir ma don ke war ma ti ki tij ma bebe da pa ngat ma dir ma la dir ma ki nge ya chuli en mi pe mier bion ka ya ko doge me wacho gi no moni ka en mier wajo gi mo no mi ko che ko lo ke chware kita di ben wa ni kana chula yo wajo no ko dape man pien nga ma ka ma para yo wajo eni ku be tika kelo lo ma en lo ni wen lo ma be jo ki kan en to kit ma en kelo wa en nan ta lo ma pe be da ba ne ka mo ma o la tu no be o gam lo en o ti ka chuli kit ma en tamni
look oni you dan pe go win ma be to an no mi ki tama en mi no look da rio wen look lu ti na chul ma kum ki wa ti bene ki look ngat mu ke look we ki be ki war ka ki bitier gi mo ki tier ki war kan ma yo kar wa ti wa mi gi na bin kan an an ngun be ra to ba wa ti ro wa tim gin nyo no ko look ma pe look be dong chi ni nga mu ke look ni ti en ka kenyu ni pian pe mon ma duong mo ber mon ma a ki ka ma pap gu bion gu don ya chuli ki war gi gen be gi ti ki war kom down ka inde cha ti ki le ma pe bion ti bi ke lo e kar ma ni ata ni mi kon ki bet pin ki nen lo e ni ki ra ki tio ke re wa ko la ko dok lo e kar ma ni e on ki kan gen ma bi gam ma lo ki gen ma ben ke lo ento mu ka ni wen ka di ko man apoya Apoio, Lady Grace. Apoio viewers, apoio down lock lock Mapol. Aner mere ni pero maner tigang. Ene ye dan watama ni gitiki Jimmy, kiri Jim ape megi. En loka ki we ni Jim dan white kom nyo pegi miero ting Jimmy. Eno Jim pa dan ma guti mo gang. Gimiete gi loko dok megi. Ki twer. Be makiri kwala yin ki mo pe timo ene de miete lok gin mon lo dok megi. Ene kama ana ner we pero ma dit ki eno ni. Pegu pebe no timo batama ni miero. Piendo iti kenyu miero ben mege. Jako ben megi ni ninka pe timo. En kama look wa bere ti ye en po wa romo timu jimu ba ro mer jimu lon en po be timme en du biro en look mano kun ki wat kom ti ye ba po look wen ki logo ana poyo ki logo ma be madam apoyo Well, amigo, Cesar Public. Nena bien por echar. Yeah, I do good chen. Ana poi to trial anda mi chano me dema de ken look do look long chawa cherba pool. Mega ti me chano suggestion ni one no wo look to trial wo we dong chan wani. Chi ngo ma mi wa ti mi. Ma ana mi ro kel ne kan ni short term kilo wa ji short term yo pio yor eni wa ro ti ngo. Pio yor eni tamani you encouraging dana en me pu enu. Atin mo kari iti town ko echir ket kong nuju eka mo gang ichar botu kuja kai dugi ka kar me pur do pulti ko eren ichi tim gi mo kunu ka iti town ma ini puro gang chi chen mo ma ini gamu due ni teacher be nonge. My advice is ni kari atina chule me tio Kampala itio gulu itio kitgum itio lamo ko eren por ko ket gi mo kong kita wat mun wai ni ko chi cho ko di mo ti ni kong kai dugi enu ni kai ti la pena mo gunia nu jugunia kai ti ni mo nu jugunia ko nya chen mo me due mo mi ini wela gi po ki chuki so short term kombe eni ni karme puti ni chirket gi mo i ngom weko konyo luk me uyor en kechi nga gini gidong bene short term eni dar mati wo i diaspora kitio ti mo no be mata je mo mata ti no ichwalo pier rio money ichwalo mia chiel money ichwalo pier bor money ni konyo dano but kira ready grace o wanyani giti dong ga lo na do tek wi dong do actually twera idong makadong pe chalo mi dong do dependency ye do ma mi no giti chen en ma be metti mo gi money gi lo en no mo me namo gi do gobo be dong o ko gi ni chele adi ko ngo gi so short term you any kari i ngwenya gi border kari timo ngo ko ring kong ichi pu la pena mo nyo nyimo gang kuja chi obe konyi ikene ka ras eni kene mo chiel mo beginning kawa timo eni chi romo konyo kari no chende eno no pu mo mi betie kari nuju kilo kari ngo kel be ko konyin ikene ka mo pa pia rio kenyu eni ono kit ko di mo en ma wano tikere ni ko mo yeme
kono ini nyim kono ngoge kage yibo mabe gi district authorities ono do wan chako processing gini imo apa piare de gini no wan processing jami gini ane no nyim mo magi boyo kangi ka taj ka ver eni gini i London kanyi supermarket gi bolo kenyo weekend Saturday ge can no supermarket no tomorrow gire kiki mano gi packing mabe cha Michel no dal kwanya tomorrow so medium term mo apa gire no processing agricultural gire no tikere ni nyimi eno eni ala lo kama bino gi lo cho en meguni onu weng maka bene ka gire ni instead of one chule organizing ni wa maka ni ba kondo mo bilgi ka mo lo collecting kadi bobi kenyu gi ket center won jo ma wo do binu gam gi kenyu no wan non kon wa yobu kitamir jemi no wot kede labo timo gin eneni ci peobe karo gi chan en mo wan gin medium term processing agricultural gin pedok de machinery ni tima tekotwa toyo mu yeme gi toyo nyim gi timo ngogi ni packaging gi timo ngogi ni Sudan yam timo gin no yang chon ma wan no wi Sudan ku dolo nyim ko man en gi Sudan ge launch ke ko melu idong me gi ne long term long ena ye waroti komberi global world ni jemi manu diaspora timo konyo jumagang pu gi ngo gi kirana ne na wa ni ka no wa yube mabe some of those things no waro charne supermarket mu ka kanje but dong inu umiro karge pe ko man pum ni unong foreigners umiro temo yego gene konyo dal magang ka ini miro sovereignty ngaro mo ni dokti mo sovereign dan in kongdo which is board minister mo waj bore ni anam firo ge chwala chena munyu so wego wan mo ken ni wo loko ni bill mo tie mo kate kene ni pedon konyo le ko di pero en mo wan tie ni ni lobo kombe don kombe long term we lobo don tie global village mo no mi pe nen wa dok chalo mo to twal wego wa konyo en agricultural produce mo en ni ka wono no supermarket mo kan en mo no ro kelo je mo quality control gi nga gi no wana ko index gi within 2 years Magufuli pulling Tanzania from state money within 5 years of term again by Timojem Mabejo. Tanzania community way over Ginma. Just 5 years again mobile lodge. So Arab for 12 we're breaking down Germany we have action. But Yoroni, please, it is actually going to be Kampala, going to be border. If we in a coaching get going on. Kai gini. Ingi Kenya ini kainen jemu stabilizing agriculture in one round cha processing. Kai waje processing be cha in tipa yini. Inyo tipa mono yana gini. Eno toyo nyima toyo ke ken en me boy na gini ni. Lo wan kano ni stability te. Ana po total. Ana po total. Ata man me no kere memory you doan luak. Lady is banging and I'm okay to work. Viewers comments. Dibempe pange sisa kona kan kap kong kana pero pana sisa ero pana keti tutuar pero mo win eti kwana ne pero kwana di sisa revrane ero kwana Michael ne wachi Vincent Abo wachi ni mot bot wunu diro pinero matini wapoyo Poya. Eni mana kero ni weng gina dong waloko eni ya weko romo weko ne eni mere nyuru gina na teru ni pienda bira tieto wiye romo
ubiro maduong iromo kato enoni yeah kanan ko and when do you waju meni la chim lok me gine me chan ni nyuru chan I Rwom Mapapat chan I Rwom madoke kum yot kum kwan ke kum Rwom me bedu me gine Rwom kita dano bedu kwede yeah okay yeah waju mera eno mi awachi kidma ki pimu kwede chan pat en kerwai na mangwen eno ka no timo go gwak ma dok pimi yo mu kere ma gwak bene romo ketwa malo loyo eni eni kila ngarma ni at kila D9R amor unu dirwa no foy mo utira Pascal wajini wa foy lu dir wa pilok matini wa foy utira yeah kila doke duoni pe winye de ben eno ni karma no de ben petika gana petika connecting yeah okay me de doke ni mukana tie doke tie na da ko mo ka yeah ko manak tie nakaywa kang nakaywa okay and kila D9R wajini chan pa cholo medewa kikwo diang pakar moja iloba choli yeah anyway ni dong winye maleng de ben yeah noti lok with the ben yeah okay and it up duani peleng and only matter no sound problem and kila the 9 when bitres lo da can actually pay year da pian late in yang lok mai wat ko me in kita ki waju kwede ni I think la mego Christian waju ni yo ma waju lok be bitres waju lok mogo ma bejo ento kitu waju kwede pe kakare no mier wat ki yo me woro no mier wat ki bot chware nyo nong yo mo kene me chwalo koko ni eno ada bedo I kam kit peko ma chuli wa ki yenyo pugitie yenyo balo kit kwa padano wega da wat kum romonen yen jo kit tim madong no ki ngiu ki gina ki ngiu ki jemi amia in pe tiu ni ume oi kum dano chia da kit eno mier ki roj bedo ki kit babe woro dano bedo ki kit me tij matek ke gina kit me wore ke keni ini chero ka rieyo ni chako diko wa tiano we ke mi chilinga libario pingo eni no ini wore no pe wore anyway chigwa kita eno ulogo kwede kit yo ma eno tiyo kwede me chwalo loki eno e pebe yeah kibene karo kene ka ini dana kumeno gwak actually no gwak pe mero beru la tichi inano wayo beno mier be kita ki wa Christian wa ni mier eno kel statistics gwak jo kene gi no ne actually lu tichi bagene eno ne be jo kene wa actually lu tichi bagene yeah chidong lok ma ki loko go ata kumeno ni pol kare no pebe okay ka kila ne dakwai ka choli pe kum ki waja langia di matie ka pu ingom pa choli okay JB Kuro Obama wajane thank you you all my people for all you do. This is much needed. Thank you, Mama, for great advice.
Apoyo. Wapoyo. Utika Pascal be wajani wapoyo mama. Apoyo. Vincent Aboa 12B waju duon witara paluo miratika ludiro. Apoyo. And wajani yip pekaru wich ento atie kitam. Ni be ka kituju tut. Atie kitam ni be ka kituju tut ka opong ento mier pe wa pe wa dino man wa keken wa ka wa lurok. Well, ando utiu don't kileb luo ma pek kumeno. Yeah, tut ka check kape tuju. E dopo. Yeah, okay. Okay. Great ideas, Robbie. You got UG, yeah. Okay. Ini nama ketenan. Vincent Abon 12B wa kira cholo udon la pen bot kaka pingo wana choli dong wa pe kikit wa tie kikit pa lurok. Dong wa poyo bene. Adak pian peho madong dan acholo don yani wero kit ma kinyuru kweda choli ni joma kon gi pe wero jo kene dong gimir kane do kit pa lurok. Kai go e chim de winyo ki gama ni wanji. Ya chidong ada pian eno ni no gina no in dong kit ruomi dong ituro umier de kane iloke dok ngato kene ento umier nge ni acholi tie ki kit gi mabejo raja pa acholi ma kinyuro ni duju lok go ba palurok metoro en tero pa acholi ni umier ki balwi o kar me lweny en ni wero kit pa acholi mabejo pek peonen en kar ni en na yedong rocho kiracholi eno ni ayo miero waneno ni kiroj dok wan achiel miero wanyut kita wakwo kwede eno miyo wach lok me tich matek wore kekeni ki woro dano duju weng nyuru kit pa acholi mati apoyo. Christian Odugutin maini pe walog man me ma pia ngwen do ramone ma pia ngwen pe attack ni lo mi nen ene dum log ma chalo walog ne bene mi ro ke kel ti chara lo ma mi ro nen. Okay, there. Okay. Kamu dong wa orang dong tu buat je dong apoyo. We yup matiem ke dan weng ke komen padan weng lok padan weng mucoy mabejo. Mi foi wat te wong dok ta bieta biano ne. Apoyo. Apoyo te tuan. Apoyo daktar. Apoyo.